idara ryo kubanza basiro bashangamo abatuye primary school yonayerembera abandi bakuratiraho urukwebembero kurambura amashomero na nebyo bwegese byona muri ntungamo mase urikiriza yatunga kakumu ahari bakuru b'amashomero haba rukohereza abana kugaruka mu makagabo okuronde bishare byabo arukugamba bwanyuma y'umukoro gukereza abana abamazire P7 n'ubushagiki ahakanisa yakabahambi urikiriza yashobora ngo okubinga umwana n'ikimusharira munonga umukushoma kwe ati nkabebembuzi bebyenyega mu district ya Ntungamo twena ngo tukuratire policies za government namunonga umuco butabinga abana umwana yayakira ishomero tarohede tica oyikirizibwe kumwohereza omukangwaze kwenda abana kasente obaniki namazima omuzire wona abasako yayiraganise kugira ngo aha kasente omwishomero yaba nkakebye kuri by'umwana kuko headmaster tamumbinga ati rero muzeyire simu babimarurokwe nayongera ashobora ngo ubwiro bwinjo kohereza umwana muka ahawe bishare nikirabanitsa mu bunko bw'umwana ekiri kuzarikamo gukora kubi kumwohereza tiza kwenda ururimi twaruhinjira ngo no kohereza ko kumujyango za kwenda obanishiringira 10 obane 12 omwana mu mutwe gw'ekiri kubanza kuzamo no kugira atabandi baza kumusiga namwe no omuntu we no ragiro mu ishomero bakamwohereza ngo agire kiyaza kwenda muka we nakimanye cy'inkugamba namanye cy'inkumanyisa kuba ko bingo mwana naferwa icyo ni kimwe cya kabiri psychologically narabanamo kandi kindi mwana nashanko wahemuka yakanisa yakabahambi erizoba yahereza abana ebirabo ubwo abani 12 bari mu idara ryo kubanza kandi 13 bari muri ya kabiri kandi habwa abana bitu abahereza cyamushanshu abakozere first grade na second grade tubagurire bitabo 10 na seti urugero kubakozere ba first grade ntibantu baha ndazi niwe na yebitabo no 10 nebindi dena ba second grade ntibantu baha half dozen ni kila mkama ngwenda chono kwenye kortina hanga utaza bikorwa bibi ambawa utina hanga uza bikorwa namdongi bobana we muzo community toba zile tuboherezo musomero community ndeni bingi harimo abakoresa ukireze birababana bacorekero kwataraho bamwe aha batarukwebasa umukwe yongera yo kushoma kandi ubu bakozereje nabwo no kuteka mu umushinya aha bandi gukoresa amani tubashaba government yongere bakwatiraho abo kuba abana bamwe ntibakira ko ubuta yongerwa yabo kugura school fees yongere kubayamba yongere kubahereza ubwe hanga ariyo mwizwe bamwe abazire babana babayereka kushemerwa no kusima ekanisa yabeji ahabo kugumana yijuka enkora birungiza abana babo nayakire ekirabo cya Jorini mwishukuru wanje abo kumukoresa akaheze kirasi cya Mushanju kanyenda kusime kanisa yakabahambi yamuhereze bitahuyo 12 na rura no 10 ne karamu sima ekanisa yakabahambi cyo Uganda ya mwana wanje kwakoze muri ya kabiri ya babizi bitabo mukaga obucumu butano ekaramu seti rura mwene insima muno ngantine bugarukiro ubu abana bakiriyo bagaruka amashomero gabo ukwetorora ihangariona abazire mbashabwa kwatanisiza hamwe n'abashomesa umukugunjure y'obwegese ukwetebekanisiza nyinshi kare gasha kwa Samuel Ahomza ahabwa Tayari West.